Ke a o dumedisa ka lebitso le matla la morena rona Jesu Kriste. Ke sontaha sa o qetela pele sa o qetela sa Advent. Ke kopa hore re nke palo ya rona letsatsi la kajeno e fumanwang ho Mateu kgaolo ya pele temana ya 18. Ke tla nka ho fella temana ya 21. Ho tswalwa ha Jesu Kriste ho tlile ka mokgwa ona. Maria mmae ha lebeleditswe ke Josefa, a tshoha a emedisitswe ke matla a moya o halalelang. Ba iso ho kopane. Josefa monna wa hae ka hobane e le motho ya lokileng mme a sa rate ho mo hobosa, a hopola ho mo lahla ka sephiring. Empa itse ha sa hopotse ho teng, lengeloi la morena la mohlaela la ka toro la re, Josefa morata fita, o se ke wa tshaba ho inkela Maria mosadi wa hao, hobane se motsweng ke yena ke sa moya o halalelang. O tla tswala mora, mme o tla mo rea lebitso la Jesu, hobane ke yena ya tla pholosa setjhaba sa hae dibeng tsa sona. Palo ya lentswe e fella hakana morena a e hlonolofatse ka Kriste morena wa rona. Amen. Re tla nka sefela sa 258 difileng tsa Sexhosa. Ke a o dumedisa hape ngwaneso. Nako eo re leng ho yona ke nako eo re shebanang le taba ya ho tla ha morena wa rona Jesu Kriste. Bekeng yona ena ke yona beke eo re tla ho keteka tswalo ya morena wa rona Jesu Kriste. Ditaba tsa tswalo ya morena wa rona Jesu Kriste ka moo di bolelwang mona ke Mateu di fapana hanyenyane le ka moo Luka a bolelang ditaba tsena ka teng. Luka o sheba ditaba tsa hae tsa tswalo ya morena wa rona Jesu Kriste a di shebisa ka leihlo la Maria. Tsela eo Maria a tadimang tswalo ena ka yona ke yona eo ho yona a sebetsang a shebang ho yona Luka haholo. Anthe Mateu yena a ne a ngolla karolo e kgolo ya Bajude. Yena ka sebele sa hae o sheba taba ena a shebile ditaba tsa tswalo ya morena wa rona Jesu Kriste a di hlaha ka leihlo la Bajude. Me seo a se shebang Mateu mongodi mona o sheba tsela ya monna ya lokileng ya bitswang Josefa, enwa eo leng yena ya lebeletseng mosadi ya tla monyala. Me o supa ditaba tsa hae e le Josefa ya neng a lokile, e le Josefa ya lokileng. Empa Josefa yena lokileng ehlile jwalo ka Mohlankana o na le kgarebe, mme kgarebe ya hae ke ena e leng Maria. Ha ba lokisetsa taba tsa lenyalo la hae, a e soka a eba
le ho mo tseba ka tsela efe kapa efe, Maria e se le moimana. Maria o se a lebeletse ngwana. Mme taba ena ke tlontlollo. O hopole hore ke itse taba ena jwalo ka ha re sheba ka leihlo, e sheba ka leihlo la Bajude. Ebile ho thwe ke monna lokileng. Ngwana e mong le mong le mong wa Mojude ho ne ho lokela dilemong tsa hae tse 12 ebe o sa tseba hore a ka bolela Molao wa Moshe ho tloha bukeng ya Kgenese ho ya bukeng ya Deuteronoma, a o bolela ka hloho. Dilemong tsa hae, dilemong tsa tse 12. Ho utlwahala hore Josefa o na tla utlwisisa hantle ntle gona Molao o bolela eng, mme mona ho a bonahala ha sa bona Maria a sa a ithwetse, Maria a sa a lebeletse ngwana, o re ho a tlameha hore ke tle ke hlobohe ngwanana enwa, ke a roane le yena, o batla mo lahla sephiring. Taba ena ya tshwanetse ho etsa ana ka etsa phatlalatsa, mme Molao ya ba wa mo dumella. Ona a lekanya ho loka le mohau. A re taba ena ya ngwanana enwa nkebe ka etsa ka hore ke bolele phatlalatsa setjhabeng, le ha ile mona Molao o ntumella ho nka etsa jwalo. Mme ke hare o tla mo hlala sephiring bosiu ha ba robetse, bosiu ha o robetswe. Ho tla lengeloi la morena Modimo le tla le re ho yena Josefa ts'abe ho inkela Maria, hobane se motsweng ke yena ke sa moya o halalelang. Taba ena eo a e hopotseng hore o tla tswa mohlomong a etsa ka la hosane, e emiswa ke lengeloi le tla ka taba e ntjha. Mme taba eo le tlang ka yona ke hore se ts'abe ho inkela Maria. Ke hoba o emotse seo a se emotseng ke sa moya o halalelang, mme o tla tswala mora eo o tla mo reha lebitso la Jesu, hobane ke yena ya tla pholosa setjhaba sa hae. Tswalo ena ya Maria ya sa ka tseba monna e tlile e jere mpho e kgolo setjhaba, e jere mpho e kgolo ho rona re le batho ka nako yana ena. E jere mpho ya hore ya tlo tswalwa ke yena e le mopholosi wa setjhaba sohle kaofela. Bana beso ba ratehang, ho tswalwa Jesu Kriste hore morena Modimo a tle hara batho, a etla ka sebopeho sa motho, a inkela mmele wa botho, a bile a etla hara batho. Ke ntho e kgolo bophelong ba rona hore morena Modimo ya pholosang setjhaba sena sa rona, ya re pholosang ke Modimo ya tlileng ka tswalo ya mofuta o jwalo. Bomme ba ka le bontate lona ba mamedi bohle, ha re itukisetseng hore re amohele Jesu dipelong tsa rona, mme Jesu a tswallwe ka hare ho dipelo tsa rona, a tswalwe mesebetsing ya rona, a tswallwe ka hare ho rona, mme Jesu ebe yena mopholosi wa rona ditabeng tsa rona tsohle. Morena be le lona, ha re rapeleng. Morena Modimo wa rona, ntate wa morena wa rona Jesu Kriste, re a leboha ka lentswe la hao. Lentswe la hao ha ebe le bone, ebe motataisi bophelong ba rona, mme re kopa tsena ntata rona ka lebaka la hae Jesu Kriste morena le mopholosi wa rona ya kgabane. Amen. Mme jwale mohau wa morena wa rona Jesu Kriste, lerato la Modimo ntate, kopano le matshediso a moya wallang di be le rona jwale ka hoseng kae. Amen.